as Archbishop Juraj mentioned, was a married saint. Matúška sa narodila v roku 1916, ako náš vladyka spomenul, keď bola vydatou svetou. She was a wife, a mother, and a midwife. Bola manželkou, matkou a pôrodnou babicou. She grew up in a poor family. She herself was poor. Vyrastala v chudobnej rodine a ona sama o sebe bola tiež chudobná. But whatever came into her hands, she gave to someone who was poorer than she was. Ale to, čo sa dostalo do jej rúk, tak dala niekomu, kto bol chudobnejší než ona sama. Her husband, Nicholas Michael, was the manager of the post office and also the manager of the local grocery store, food store. Jej manžel, Nicholas Michael, bol manažérom lokálnej pošty a tiež obchodu s potravinami. And together they had, it was 13 children, but only 8 lived to become adults. A mali spolu 13 detí, ktoré sa narodili, ale iba 8 sa dožilo do dospelosti. So she and her husband knew the pain of having a child die. Takže ona a jej manžel poznali bolesť, keď niekomu zomrie dieťa. And for that reason, people ask her intercession before God if they have had a child die or any loved one die. A kvôli tomuto dôvodu ľudia sa k nej modlia a žiadajú o jej modlitby pred Bohom, keď im zomrie dieťa. Alebo niekto milovaný. Matushka Olga, Saint Olga, she lived the gospel, not simply by words, but by deeds. A Matúška Olga žila to posolstvo Evanjelia nie iba slovami, ale skutkami. She knitted gloves and socks for the clergy of the local deanery, for every one of them. Šikovala ponožky a rukavice pre duchovenstvo lokálneho dekanátu, pre každého jedného z nich. And it is a difficult life in Alaska. It is cold. Many months of the year it is almost completely dark. A v Aliaške je život náročný, je tam zima a 8 mesiacov, 8 mesiacov je tam tma. So people made their living, Matushka Olga and her husband, they made their living by catching whatever fish or food they could catch to put on the table. Takže Matúška Olga a jej manžel sa živili tak, že lovili hocičo, čo vedeli dať na svoj stôl. Everyone that came to her felt the peace of Christ inside of her. Každý, kto k nej prišiel, cítil Kristov pokoj vnútri nej. And she was able to tell if a woman was pregnant before the woman even knew she was pregnant. A dokázala Matúška Olga povedať, či žena bola tehotná predtým, než tá žena sama o tom vedela. And there were women who would have difficult pregnancies that Matushka Olga, as midwife, would send them to the hospital before there was any hint that there would be difficulty in giving birth. A boli ženy, o ktorých Matúška Olga vedela, že budú mať potiaže pri pôrode, bude to náročný pôrod. A také ženy Matúška Olga posielala do nemocnice, do mesta s nemocnicou, predtým, než hoci kto mohol čo len tušiť, že nejaké ťažkosti s pôrodom budú. Ona zomrela 1979. And at her funeral, it was in November. In November, it's very cold in Alaska, the ground is frozen. Na jej pohrebe, ktorý je v novembri, bola v Aliaške veľká zima a zem bola zamrznutá.
But for her funeral, there was a south wind, and the ground thawed, so they could dig her grave. Ale na jej pohreb bol vietor z juhu, ktorý bol teplý a roztopil tú zem, aby mohli vykopať hrob pre ňu. And the frozen rivers thawed, so that people from many places could come to her funeral to bury her with prayer. A zamrznuté rieky sa tiež roztopili a tak mnoho ľudí mohlo prísť a posledný krát sa pokloniť na pohrebe. Birds flew over, that was unusual for that time of the year, flew in the sky at the time of her funeral. A vtáky, čo bolo veľmi na najvyššie zvyčajné na tú ročnú dobu, lietali na oblohe. And after her funeral, there was a north wind, and the ground froze, and the rivers froze again. A po jej pohrebe potom prišiel vietor severný, zem opäť zamrzla a takisto aj rieky. And even after her death, people have been praying to God, asking her intercession for them. A po jej smrti ľudia sa modlili Bohu a k nej a modlili sa za to, aby sa modlila ona za ňu. And there's one story that I want to share. There was a woman in New York who had been abused as a child, and she was seeing a psychologist, an Orthodox psychologist. A chcel by som povedať jeden príbeh, ktorý je známy. V New Yorku bola jedna žena, ktorá bola zneužívaná ako dieťa a chodila k pravoslavnému psychológovi. And the woman was suffering. She was in pain at the remembering of what had been done to her. A tá žena trpela, bola v bolesti z spomienok na to, čo jej bolo vykonané. And this woman had a vision or a dream where she saw a short old woman come to her. A táto žena mala víziu alebo sen, kde videla postavu malú osobu, ktorá k nej prišla. And she brought her to a chata made of earth. A tá žena ju priniesla do chaty takej zemľanky, povedzme. And the old woman massaged her body as a midwife. A tá žena masírovala jej telo ako pôrodná babica. And gave her some herbal tea in this vision. A dala jej nejaký bylinkový čaj v tejto výzve. And they went outside and looked in the sky and saw the aurora borealis, the northern lights. A vyšli vonku, pozreli sa na nebo a videli polárne žiary. And the old woman said to the younger woman, "See how God has taken this wasteland and made something beautiful here." A tá staršia žena povedala tej mladšej žene, pozri sa, ako Boh dokázal pretvoriť toto nehostinné miesto a spraviť z nej niečo krásne. And as the old woman was walking away, the young woman asked, "What is your name?" A ako tá staršia žena odchádzala, tak tá mladšia sa spýtala, ako sa voláš? She said, "Olga." Povedala Olga. And the woman told her psychologist this. And the woman had no knowledge of Saint Olga. A tá žena o tom povedala svojmu psychologovi, avšak táto žena nemala žiadnu predošlú vedomosť o Olga. And the doctor said, "Saint Olga, Kiev." Showed her an icon of Saint Olga, Kiev, and then said, "No, not her." A ten psycholog povedal, Svetá Olga Kievská, ukázal jej ikonu, ale žena povedala, nie, to nie. So a priest had the doctor show her a photograph of many people. Teda jeden kňaz
And the woman said, that is her. A žena povedala, že to je ona. Had never seen her before, A nikdy predtým nevidela. except in that moment. Až na tú výzvu. And when this story was written in a letter by the priest, A keď bol tento príbeh napísaný v liste jedným kňazom, to one of St. Olga's daughters, jednej z dcer svätej Olgy, and she was reading the letter for the third time, she smelled incense in the house where there was no incense. tak ako čítala ten list po tretíkrát na dcera svätej Olgy, zrazu zacítila ladan v dome, hoci žiaden ladan nemorel. And her husband, the same thing. He read the letter and he smelled the incense in the house. A takisto jej muž čítal list a zrazu bol cítiť vôňu kadidla. So all these, that's just one miracle of St. Olga. A tak tieto, lebo to bol iba jeden z zázrakov svätej Olgy, Let us ask her intercession of St. Olga. teda prosme my svätú Olgu o modlitby, If anyone has suffered abuse, if anyone's loved ones have died, if anyone has a difficult pregnancy, hoci kto utrpel zneužívanie, keď hoci kto má ťažké tehotenstvo, alebo niekto blízky zomrel. or if someone has difficulty becoming pregnant. Alebo keď niekto má ťažkosti s počatím. Saint Olga is a contemporary saint who was married, had children. She knows our life. Svätá Olga je svätá dnešnej doby, ktorá bola vydatá a pozná teda náš život. Because she has lived our life. Pretože ona žila náš život. And through the intercessions of Saint Olga, Christ God have mercy on us. A teda cez zastupné modlitby svätej Olgy Kristus Boh náš, nech sa na nás zmieruje. Ďakujeme Jezusovi za slova súčasných svätých, ktoré nám ukazujú, že je možné žiť podľa Evanjelia. A bol by som rád, aby sme túto ochránkyňu zneužívali, túto ochránkyňu tých, čo sa boja a tých, čo sú zarmútení, túto vydatú ženu, aby sme ju mali aj v našom chráme. Takže aj na základe toho, čo nám dnes otec povedal, tak Matúška Svätá Olga bude jednou z tých, ktorí budú zdobiť aj frešky nášho katedrálneho chrámu. Určite ju poznáte, lebo patrila Aleutom, teda ako my hovoríme nesprávne Eskimákom, takže až v druhý bod budeme mať v chráme. Pozývam už pre všetkých, aby prichádzali s dôverou k tej, ktorá stojí živá pred Božím trónom, našej sestre, svätej Matúške Olge, a prosili ju príhovor za seba a za všetky situácie, lebo Pán sa proslavuje vo svojich svetách. Ďakujeme vám, drahý otec Matthew Peter, za vaše slova a za to, že ste nám sprostredkovali aspoň kúsok tohto nádherného života, ku ktorému sme všetci, tak ako sme